dos koso ginavo songyan ko ngodo oho tunitagung botibas pangkiski hoy apuot ohis ginavoriti kongo tanak humozo bos kadazan pinabantuk ngatigogdo ombui ngoton zodo no kongo o sindu ay dati nungo susui ongkol nakutinaw minsingi ho ko obuy tisakak minsingubas opotus nga au kotus mongodim au kohombus mindogu nga humidaw mimbihin mo gulambang imbulotok miagatizo koing goho do kinongon isay di mapahasaon oh no ombuy ngotong zodo no kongo o sindu ay dati nungo susui ongkol nakutinaw minsingi ho ko obuy tisakak minsingubas no tinagas point tinagas apagaw do kinongo no noy ombuy ngoton zodo no kongo o sindu ay dati nungo susui ongkol nakutinaw minsingi ho ko obuy tisakak minsingubas o luo da ginawon mo muso apagaw toko di dokongo inalus kiningo bos toko bos tina om dihadok kadazan